pyramid power hi ancient energy phau thlarau lam thil emo paranormal nena ingkung kai tlatania he chakna hian in cho avong tha thaya razor blade sati hriam reng thaya mi artificial thaya sex lama mi a kai her danglam thaya chubaka landan ati danglam thai bokani pyramid power hi theory stam tak zinga pakhatania pyramid noya cho da reng reng chu a let ni emo let thum emo in athare thina chua thil ti tuina au mero chuanin atuina abau thin thungani mase chu tianga ni lem lo chuanin ama ain atui dei thung thina atuina chu alo danglama akhalo sota asita tlem sot zel bokani spectrographic reading atanga alan dan chuan chu mi choa molecule pian mangalo danglam vek zelani pyramid chuanin thil atirovin atoi turpo aveng him theani microorganism thang zel tur ti muangin emo ati top thei bokani mi tu po pyramid nuai emo achunga amut thil emo khosak emo ril ru sorbing le na tho chuanin om dana danglamin a eng thol le thina ramsa te po magnet angmain pyramid chuan anril ru a hip thei thina ni pyramid nuai chuan ramsa hrim hrim an thang chak le a uile zo te phei chuan pyramid hi biani om takin an bau emo an ngeu chiam thina ni Bill Carell hi pyramid thrachiang tura research anani a kumsong pasari lai pyramid zira experiment lo nei to ni a ran nung chekhat brainstorm hangin experiment anaya brainstorm te hi atlang point cholkar rukatanga cholkar sari velek andam thina mase bila hian pyramid noya a khoi chuanin kumkhat ai rei andam thina ni chubaga pyramid brainstorm te chu anlen dan tur pa ngai aya alet ni thumin athan len tir theini Bill hianin mishinga po experiment anaya chungzinga chuan atho puite nenan mu chu tak chu thisen sang nei te chu pyramid noya anom rei chuan antam tlat zelani michak lo le ngoi zoi takte po an thrisel chak le thei bokani mishing ril ru sorbinga te sania chuta chuan theta le alpha brain wave chu apung na sa hle a heng frequency te hi asang sota signal string po alet ni lai ani Dr. Carl Benedict's point pyramid hian resonance emo frequency emo chu pyramid chunga asiam ti amu chuaka German scientist bani bon le lattice the point he frequency hi microwave range chunga angani ti an thachok bokani researcher ta chuan pyramid noya thil reng reng chu lakson nuwa po rei tak a in charge ti an thachok le boka crystal le tui phei chu thil dang zong zong a in charge big zual hle ni in zirmi ta chuan in an thriani Doctor te chuan experiment an nei na san hlea chu wangin pyramid that zian theta Canadian Hospital phei chuan kang enkolna pyramid an hmanga pyramid noya minute claim te po omse anna chu azi om hoi thina chu baka akang na huam ma po adam chak big hle ti an mu chuakani pyramid noya om hian negative ions in cell asiam tha asiam pung thei boka boru ka tangin taksa an luta thisen zama alwan kwal puita ni taksa hian positive ions atam lo tok chuanin depression asiam theya atopa phei chon dam lo na hial athleng theini chuwangin pyramid noya omlai chuan negative ions chuanin taksa effect thata kanai thunga pyramid thianin negative ion asiama chubaka taksa electromagnetic field imbalance tir tu ni Egyptologist te point helai thana hian Thlaimu le chi te kumsang tel an lo von that to an mu chuak boka Bovis observation chuan pyramid power that sia le mandana phaulanga chu chuan organic matter avong that haini pyramid power choi sanga zir chiang tu ta jinga French radiologist Jean Martial te electronic engineer Prak Khopuya cheng mek Carl Balte author and biologist Liel Watson tele physicist Patrick Flanagan te po antela Sagara Ejipa po Egyptologist te chuanin lalni ve lem lo mai chetlan an lai choka pottery platter samanga siama cho anda chuan choa chuan porridge vamim kal parva sanga bongru changkil thum nei kek le theite oma chuan thil von that chukum sanga lai rei to ni ma se atha chung chuang le a chutianga an song bole an rem phom dan vela tang chuan pyramid power hi tunlai mithiam ten an hriat pha ta reng ani Tuntumatan chuan khati zong khanile phut sela hunrem chang ma samera pyramid chung chang ron ti chhole vat katung do nia